Nagsakit biag ko yadayo tuy den na aglet na puso kentoy rikna tadwa kami amangi patpate ken ka biag ko apay kami anaramid mo umadayo anyat baso ken ka ayat ko may turet mo alagsiden to'y magpatpatiken ka sa weman nuadda nagpasulat ken ka apay kami ngay malayo ka tuy den na ayat agsubli ka kuman tuy den na baliwan ta suplienta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat ka nagsakit biag puti dayong tinan na agledaan to'y pusok ketirik na tadwa kami nga mangipatpateg keng kayat ko apay ngamin nga naramid mo imadayo ayat agsubli ka kuman na baliwan ta abuklen ayan ayat ta pasublien ta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat na sa weman